ak moun ki remon yo. Se a travè souri yo, kompliman yo, se a travè jwa yo montre yo, le yo avek yo. Non tout non reme kompliman, non reme souri, non reme le moun ap souri ave nou. Non reme le moun montre ke non important pou yo. Men pourtant, eske gen yon moun ki reme yon moun ki prop an maman? Men gen de mouman, moun ki pi di avek ou an, li palot ke maman. De fwa, le non piti, nan zye non kon konsidere maman non, tan kou se pi gwo enmi non te kapab gen. Men eske sa vle di li pa remen? Eske sa vle di li vle mal pou? Li ka fet tout jounen a bolan. Men, an menm tan, la fet tout sa li kapab pou l'empêcho fè wout ki ka fè ou tombe. Si nap kompare a tout relasyon an avi nou yo, moun ki remon yo, ya fet tout sa yo kapab pou yo proteje yo, pou yo konsole, pou yo komble yo, e pou yo dzo ou gen rezon, le se verite, le tout bon ou gen rezon. Ya honet, sincere ave yo, e rappele yo, vre cheme yo, toutfwa ou ta deroute. Paske moun ki remon tout bon, li pa premen wè ou ki tombe. Li pa premen wè ou vreman nan yon mouvez sityasyon nan la vi. Moun ki toujou pre pou l'karese ou dan l'esens du pral, sa se reset vreman moun ki ta remen wè pou tombe de men. Moun ki pa gen kran an vreman pou l'dou ou verite, mem lè li wèl, mem lè ta wèman lè pou. Moun remen toujou di l'verite, mem lè nan konen verite yo blessante. Di l'verite, se pa pou montre l ke ou supérieur pasil, men jis fel konen ke dou lèl se pral dou lè por de mensitif. Soufrans li se pral soufrans por. Et toutfwa l ta reisi. Se jwa sa pote nan kè ou. Toujou bat pou epanye a moun ou remer de mouvez rout yo. Kom di la phrase, sou le conseil de celui qui te fè pleurer, pas de celui qui te fè rire. Moun ki remon la, moun ki vle bien pou an, de pa bla pou satisfè ego yo. Symbolik phrase sa pa vle di pou fè kriye moun ou remer, men se plutôt pou di moun ou remer an verite. Mem lè sa ka fè l mal. Lò gen kouraj pou rappele yon moun avèk an pil bagay, se pa yon bagay ki vreman fasi. Pafra, sa ka koz moun an kriye men. Rappele yon moun ou remer, se pa yon bagay ki pral fè l souri. Tout sa ki difisil pou tande yo kon fè an pil lo nan zye. Et toutfwa, le moun sa kompran, an li korije, ou pral jwen yon souri ki sincere nan men. Yon souri vreman ki soti nan fon kel. Se pwetet sa, map toujou dzo, fè ou souri son bagay ki toujou fasil de moun ki vle profite ou la. Se pwetet sa, map dzo, mefye ou de moun ki toujou pre pou karese ou dan l'esens du pral. Paske gen an pil lam ki gen do ap koule nan zye ou jodi, e ki pral pote an pil souri sou vizaj ou de men. Konsa tou, gen an pil souri jodi, men ki gen do ap pral fò kriye de men si deve. Et pour tout raison. Gen lam ki do ap koule nan zye ou jodi, e ki pral pote jwa pou de men. Konsa tou, ki do ap gen an pil souri jodi, pral pote an pil la pen pou de men si deve. Mot pou ede zan moun, mot pou ede moun ou remen, ne pa suppose un mot ki pral neve moun, men plutôt se pou rappele toutan de sa ki bon. Lò fè yon bagay pou yon moun ou remen, ou pa fèl pou men ou jis fèl pou edel. Fok nou remen avèk yon l'amou sincère, takou yon maman ki vin rappele avèk pitit li de bagay ki pa fèl plezi kon ya. E demen, lèl vin kompran, wap sezi wè komal rekonesan. Pou mwen men, remen se pa yon ilizyon ki base temporèman de tout sa ka fè non plezi, men osi se pito kombat avèk ego nou yo, avèk desi nou yo. Moun ki remon lan, la motro de fasad yo. Mersi pasko tap gade video. Mwen remon apil, pa bliye abone avèk chanel la pou ka toujou jwen tout video mwen. Mersi, a la pochen pou yon lot video.